Kao što možete da vidite, moguće je u organskom sistemu proizvodnje postići prinos kao i u konvencionalnom načinu uzgoja. Kako smo to postigli? Tako što smo uspeli da kontrolom korova smanjimo njihov pritisak, obezbedili smo dovoljan broj biljaka po hektaru kroz kvalitetnu setvu i uz vrlo malo razlike u mašinskim operacijama kontrole korova u odnosu na konvencionalni sistem uspeli da dostignemo ove rezultate. Naravno, moramo spomenuti i činjenicu da u ovom našem načinu proizvodnje ne koristimo mineralna đubriva, takođe ovo je bez upotrebe pesticida, što svakako utiče na smanjenje generalno troškova proizvodnje. Što se tiče mašinskih operacija na ovom polju, rađene su 3 kontrole korova. Prva od njih je kontrola korova posle setve, a pre nicanja. I u toj kontroli redukujemo korov dok je on još u fazi ponika. Preostale 2 kontrole korova su klasično međuredno kultiviranje koje je već opšte poznato farmerima. Monitoringom korova obezbeđujemo pravovremeno izvođenje operacija. Drugi bitan aspekt monitoringa polja jeste obezbeđivanje podataka za naš farming software. On nam omogućuje donošenje kvalitetnih odluka i optimalno planiranje narednih useva. U našoj setovnoj strukturi suncokret zauzima oko 25% površina i dolazi na posljednje mesto u plodoredu. Proizvodimo 2 tipa suncokreta, konzumni i uljani.